Niba ukoresha imbuga nkoranyambaga ntiwabura uko utamuzi. iShowSpeed akaba azwi cyane nk'umufana wa Cristiano Ronaldo cyane ku isi hose. Ese ni muntu ki? Muhaye ikaze kuri Initalk Rwanda, aho tugiye kurebera hamwe ubuzima n'amateka ya Dwayne Johnson Watkins Jr. wamamaye ku mbuga nkoranyambaga nka iShowSpeed. Icyo nagusaba ni ukubana nanjye kuva ku munota mbere kugera ku munota wa nyuma. Nimba ari ubwa mbere kandi ugeze kuri Initalk Rwanda, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro tubakorera bya buri munsi. Muhaye ikaze. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Dwayne Jackson Watkins Jr. gusa yamamaye nka iShowSpeed ku mbuga nkoranyambaga. Dwayne Watkins Jr. yavutse ku itariki 21 Mutarama umwaka wa 2005, avukira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gace ka Cincinnati muri Leta ya Ohio. Ni icyamamare ku mbuga nkoranyambaga nka YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Kumenyekana kwe byaturutse ku mikino n'imbaraga abakoresha mu mavideo agenda akora atembera isi hirya no hino ku isi. iShowSpeed yinjiye ku rubuga nkoranyambaga rwa YouTube mu mwaka wa 2016, aho yatangiye ashyiraho ibintu bijyanye n'imikino. Gusa mu gutangira kwe ntiyaje gucika intege, maze mu mwaka wa 2021 atangira kubona umusaruro, aho yaje guhita aba umumiliyoneri ku myaka 16 y'amavuko gusa. Speed akimara kubona ayo mafaranga yahise agurira inzu nziza mama we yo kubamo. Mu mwaka wa 2022 Speed yatangiye kujya mu bijyanye n'umupira w'amaguru, cyane ko ari umufana ukomeye wa Cristiano Ronaldo Alvaro dos Santos cyangwa CR7 bitewe n'uko wowe ukunda kumwita. Ibi Speed yakoze byatumye yisanga mu isi y'ibyamamare, haba muri siporo ndetse no mu zindi ngeri zitandukanye z'ibyamamare. Speed kandi buriya afite impano yo kuririmba cyane ko ari umuraperi, ndetse mu mwaka wa 2022 yasinyishijwe n'inzu irebera inyungu z'abahanzi ya Warner Record, aho muri iyi nzu irebera abahanzi Speed yakoreyemo indirimbo y'igikombe cy'isi, ndetse iyi ndirimbo ikaba yaramenyekanye cyane ndetse iza no gutwara igihembo cya Breakout Streamer of the Year mu bihembo bya Streamy Award mu mwaka wa 2024. Speed mu busanzwe akurikirwa n'abarenga miliyoni zirenga 40 ku rukuta rwe rwa YouTube, aho amashusho ye amaze kurebwa n'abarenga miliyari 4 ku isi hose. Usibye YouTube yamamayeho, hari n'izindi mbuga nkoranyambaga yamamayemo nka Instagram, TikTok, X yahoze yitwa Twitter ndetse n'izindi zitandukanye. Mu rugendo rwe rwo kuba icyamamare yatembereye ahantu henshi hatandukanye ku isi, ndetse ahura n'ibyamamare ku isi bitandukanye, harimo Cristiano Ronaldo afana cyane, Mr Beast cyangwa se Jimmy. Uyu akaba ari we ufite abamukurikirana benshi cyangwa se abasubscribe benshi ku isi, kuko akurikirwa n'abarenga miliyoni 400 kuri chaîne ya YouTube. Speed kandi yanahuye na The Rock. Uyu nguyu akaba ari umukinnyi wa filimi ndetse akaba n'umukinnyi wa boxing. Yanahuye kandi na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino. Mu guhura na perezida wa FIFA Gianni Infantino, Speed yabaye perezida wa FIFA ho umunota umwe, maze mu kuba perezida wa FIFA mu gutebya avuga ko yahaye Cristiano Ronaldo igikombe cy'isi mu buryo bwo gutebya. Speed kandi ubwo yuzuzaga abamukurikira basaga miliyoni 40, yaraserebuye cyane birangira agiye mu bitaro kubera guserebura bikamurenga. Nk'uko bisanzwe abamukurikira muza amashusho ye uburyo abakora ibintu bigiye bitangaje kandi bifite imbaraga nyinshi. Speed cyangwa Dwayne Jr. ni izina rimaze kujya mu mitwe y'abantu benshi ku isi, gusa icyo nakubwira ni uko wakora ibyo ukunze kandi ukabishyiramo imbaraga, igihe kimwe kizagera ubone umusaruro. Ngayo nguko ubuzima n'amateka bwa Dwayne Jackson Watkins Jr. wamamaye nka Speed ku mbuga nkoranyambaga. Reka ngushimire wabanye nanjye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo w'iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro mugari, ndagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka nkubwire ngo icyo ugomba kumenya kandi ukazirikana nuko tukwifuriza kugira ibihe byiza.